and as well as cultural heritage. So we're trying to spread awareness on saving the Okavango Delta as well as other natural landmarks in our country. This is motivation to us, especially me, because I've never attended something like this. So I really like make it because I'm just starting. It's a new thing. So I want Botswana to see what I have and what I can do. So now we are here today at this domestic travel campaign. We are selling the theme glamping to Botswana. And we are saying that it's not really expensive to see Botswana, to enjoy the activities in Botswana, to enjoy these safaris that people come all the way from far places to enjoy. And we're here home, we don't know about it. So at Glam Safaris, we are offering Botswana these good rates. Go thalisitswe ha ipapatso ya mohuta o e tla tshwarwa mo mahelong a mangwe go rela lehatshe leno go neela dikgwebo tseo sebaka sa go ithekisa ko Botswaneng le bone ba kole bojanala jwa lehatshe leno. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Phuthego ya International Association of Gaming Regulatory se molotse mosong ono mono Gaborone. Phuthego eo e fa batsamaisi ba metshameko ya go besha ka madi lefatshe ka bophara sebaka sa go amogana dikitso tsa go tlhabolola metshameko eo gore e nne e babalesegileng. Maabane mo motshamekong wa golf wa go tlhagolela tsela phuthego e mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake o tlhalositse fa puso e itlamile go laola ditsamaiso tsa metshameko ya go besha ka madi ka maikaelelo a go dira dipoelo tse di botoka mo gae. Phuthego e sologetse go kopanya badiramelao le batsamaisi ba metshameko ya go betšha go tswa kwa mahatsheng a harologane go ta go arogana megopolo e ka tokagatsa motshameko wa go betšha go yeng pele. Ke rata go nna ke ha se kae ka bongwana ke ka gore ke a bona gore go mo go teng ba kgona hela gore ba tsene ba tsena mo inthaneteng ba kgona go simolla ba tshameka le batho ba mahatsase mme ke gona ha e leng gore government gone go ka ba tsa makgetho a ba godisa base ya gago ya lekgetho mme go when it comes to gaming because high regulative kana ga gona batho ba ileng gore ba ilebile morago gore nya mme senjana re bona jalo ile gore gona le dilo tse di bothatso tse ileng gore gape di kgona gore di iragale gona le dilo tse ileng gore jaaka ke bua the government is losing out on the revenue e ileng gore nka beretsa from the gaming jaaka ke tlhalosa. Melao e tsepameng le go aba diteseletso tse di maleba ke nngwe ya dikgang tsa konokono tse di tabong di aroganwa ko phuthegong eo. Re bua ka di standard le di certification ko rone metšhini e tlanye e tla mo Botswana kana tsone di technology di tlanye mo Botswana gompieno re bereka le ba BOPS gore re itirele tse ileng gore ke tsa rona tse lona la tsela ka ungwela la Botswana e be di rekisa le mahatsa a mabae go bua le tsone dilo tsa problem gambling and responsible gambling ke ra lona re tle re kgone go ithuta gore ka bankanya ga gompieno re dira mo go teng the review of the national gambling policy e sa le dirwa ka 2002 ya ka go ntsana re se re hetse re tla re tsena go ithuta gone mo conference yone re boere re nya metona ta re tsenye se sengwe ke se seleng gore ka tla wasisa go parlament ha re ntse re tlhabolla one mohamaone. Phuthego e ya malatsi a mathano e sologetse go bula semmuso ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka la bobedi mo mosong. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Thulaganyo ya go bolotsa letsema e le jwa ile tsamaiso ya ngwao e ka thusang go tsosolosa serodumo sa temo go nonotsha maiteko a lefatshe leno go oketsa selekanyo sa dijo. Temothuo e ka thusa go fetha metswedi ya khumo le go godisa seabe sa lefatshe leno mo go fitlheleleng maitlamo a ditlhabololo tsa senela ruri. Go Seselo Moroka wa boraro wa motse wa Lerala o boloditse letsema ka mafelo a beke. Karabo Molusi. Ya bo e le jaaka ba motse wa Lerala ba itlhoma kwa pele ba dirisa ngwao go lomaganya dingwe kana mekgwa mengwe ya temo ya segologolo le ya segompieno ba nonotsha le go godisa serodumo sa temo go netefatsa gore lehatshe leno le kgona gore le dire dijo tse di lekaneng. Tla go lemiwe montshi dijwalo bontshi dijo tse di tla jesang motse wa Lerala madi a Jesu Kriste a nne mo go tsone gore ga di lemiwa
di ntshe dijo tse di lolameng. Amen. Go ipelela ngwao e ke tsela nngwe e bana mmutla ba somarelang ditso le dikitso tsa tlholego jaaka tlotla ya go bolotsa letsema e ne e dirwa ke kgosikgolo wa bahananwa go tswa kwa South Africa ba ditso di supang fa e le masika. Re gakologelwe go sala morago Setswana sa rona sa letsema le ne re bona gore ekete seemo le ka ha tshwantseng gore letsema le nne ka teng mo batsading kana mo baaging ha ba se ba itshwaraganya le tsa temo ekete go boela ko morago. In brief, we aim at reviving it and upscale it to match with modern ways of thinking in the face of climate change. Ka seana no ba re ke letaba ko re shoma ka seboka re shoma ka bontši ge re ka se lathe setšo se goba meetlo ye e kile ya dirwa maloba le maabane ka bagolo ba rena re tlo phela ra phedišana mmogo. Go bolotsa letsema go tla tisa balemi ba kgaolwana ya lerala moko go oketsa palo ya 150 e setseng e ikwadisitse temo ya paka eno e tla bonye dirwa ka lenaneo le lešwa ebile le tlhabolotswe ka maranyane la temo le tlotlo le le solofetsweng go ribololwa mo bogaufing. Ke bona e le lethogonolo le le seng kana ka sepe mo go rona re le balemi ba lerala ebile gore rotloetsa tota gore a re tswafa re ye go ema ka dinao re leme. Re batla gore re bo re rekisetsa mahatshe a mangwe mme go ka nna kaone jang go ka nna go nte jang ga e ka re dira jalo tse dintsi ka ebile lerala kgotsi o bapile le bodara di bo di tswa mo lerala. Go monela marulana pele mo pegong e ntshitsweng ke lekalana la tepoloapi e supang gore pula e ka nna ya boele butsana mo dikgweding tsa Phalane go tsena Mopitlo. Morafe o tlhatlheletswe maele le dikitso ke bana le seabe ba ba amegang tse di ka ba thusang go itepatepanya le seemo gore ba bone thobo e nametsang. Karabo Molosi, BTV News, Lerala. Tona wa papadi le madirelo re Kagiso Mmusi a re go botlhokwa gore lefatshe la Botswana le tswelele ka go ema mohama wa meepo nokeng go rotloetsa kgolo ya one ka go bulela metswedi e itshetletseng ya peeletso. Tona Gafela o tlhalositse seo kwa moletlong o neng o rulagantswe ke company ya Hoistings Solutions jaaka e ne e ipelela dingwaga tse di 13 e ntse e tsentse letsogo mo mohameng wa meepo o mono go boletse Mamboitshwarelo. Mohama wa meepo o tswa kgakala o tsa karolo e bonala mo go hetheng itsholelo ya lefatshe leno sebe sa phiri ya nna gone gore bontsi jwa ditirelo tsa mohama o ya boeletse ditsewa konte ga lefatshe leno le fa go ntse jalo dingwe dikhamphane tsa monogae jaanong di ntsha thogo di itama go thiba diphata tseo. Tona a re dikhamphane tse di engwe nokeng gore go nne le kgolo mo mohameng o. The company supports its support of the mining industry through crane hire, through rigging and jacking services, makes it a reliable and strategic partner in the mining industry, which makes it playing a significant role in our economy. I've been informed that the company over the years has acquired several machinery and equipment operated and maintained by BOTSWANA in Botswana. Mo dingwageng tse tsotlhe company e ntse e direla mono e setse e dirile go le mmalwa mo go thabololeng dikago le tse dingwe. When our train derailed here in Pakalani, which stood there for ages, making us all curious as to why it wasn't being removed. They assisted in the rescue operations which were undertaken there. In Pitsane, there was another major debacle there, and they came to rescue the situation when there was a case of derailment. Company e ne gape ya ribolola lenaneo le lešwa le maikaelelo magolo a lone e le go rotontsha bomme ka go kgweetsa megobagoba e le tsela nngwe ya go supa fa bomme le bone ba kgona go dira tiro e ntse go tlwaelesegile gore ke ya borre fela. This noble exercise of getting women to operate the crane or to be trained to operate the crane will actually pave the way for a lot other
a lot more other women to participate in the mining industry. I pledge to play a significant role in growing and nurturing talents, as well as promote diversity and inclusion. So those are some of the initiatives that I'm fully supporting. Company e ya Hoisting Solutions e na le babereki ba le 35 mme ba le 31 e le beng gae. Go boletse mang boitshwarelong Botswana Television Gaborone. Re tswelele motho weso borre ba le babedi re botlhe molefe le motsi o tsile ba nthatile ba itshupile fa pele ga lekgotla la Setswana kwa Lerala go arabela melato e ba e lebisitsweng ya bogodu jwa leruo. Moanamisa mafoko wa sepodisi sa Botswana Assistant Commissioner Dipheko Motube a re letsholo la kgomokhumo le tsweletse ka go ntsha maduo mme gompieno le kokometseng le dikgaolwana tsa Lerala le Maunatlala. Setšhaba se ne se editse gore ka be setse ga mabapi le ene rre yo o bidiwang bothe molefe e reng ga ipoka ba biswa go twe Bintsho ke ngwana mme ya ka bona motse o le kana rraiso ga go robalo mo motseng ka lebaka la ditiro tsa ngwana o ka gore ga o tsena mo thubetsong o teng ga o tsena mo dititeong tsa batho o teng ga o tsena mo bogodung ba leruo o teng ga o tsena mo bogodung ba sengwe le sengwe hela se se ka utswang o teng. Bintsho ke motho ya thorontshang motse wa Lerala go simololeng go gola re ntse re robala re samile melango re akanya re ta re tsenelela mo teng ga mantu re kile ra ipopa re le lekoko re bata Bintsho ga re ise re ko re mmone mme ra leboga ka borre ba kgomokhumo ba le maphata a harologaneng ba kgonne go mmona ga na a sa sologela teng ka gore ne re sa itse gore ga re lebile mo malatsing ngwana a boitapoloso a di-Christmas re sologetse mo go yena ka ke motho yo o kotsi hela thata. Monna yo ke monna yo borai thata ke monna yo tshabegang yo tsentseng batho ba kgaolo kana batho ba motse wa Lerala le metse e mo tikologo metse e tshwana le bo Maunatlala le bo Solwane jalo le metse bontsi jwa metse ya kgaolo ya tswa Port North. Monna yo o tsentse batho le shukuru kana o tsentse batho ba kgaolo e tsebetsebe mo e leng gore go tshwara ga gagwe ke matsholo a kgomokhumo mo bekeng e fetileng gone ga ngoka kgatlhego e seng kana ka sepe mo bathong ba motse wa Lerala ba e leng gore ga ba bolo golla ka monnao ka melato ya borukutli. Re Samuel Letlhare go tswa kwa mokgatlhong wa Malatangwao kwa Serowe wa kgotse mapodisi a Serowe go rulaganya letsatsi la go ipelela dingwao tsa Batswana. A re seo se ka thusa go somarela ngwao gore se ka ya nyelela. Re Letlhare o tlhalositse fa mapodisi a Serowe a gatetse pele go fetola ka fa go dirwang dilo ka teng ka go tsaya boikarabelo jwa go ikgakolola ngwao ya setso. Se ba itseng Tebogo. Mmino, kopelo, poko, ditiro le dijo tsa setso ya bo e le dingwe tse go neng go ipelagadiwa ka tsone mo letsatsing le la go ipelela ngwao le le rulagantsweng ke mapodisi a Serowe a eteletswe pele ke lekanana la bomme ba ba direlang mo sepodising sa Botswana. Meletlo e tshwana e ka thusa gore Batswana ba ikgakolole le go somarela ngwao tsa bone gore di seka tsa nyelela. Ka ne ntse yo ka teng a re ditšhentšhe jaaka gompieno tšhentšhile yana lona ga le gatetse pele mme ba tšhentšhe ga ise ba ithagana go tswae lona la gatetse pele setse le tšhentšhile ga la leba tiro hela gore ga re ra kwa re magolwane le kubele gore mme ngwao ya rona yone a re se ka ra e tlogelang re tsere mo ngwao ya rona batho ba re siile ka ngwao ga o ka re wa mo ditšhabeng tse dingwe ga ke re go tsana hela bagaetso a re somarele ngwao ya rona ra tsema kwa ga tautona sa langa ra tlogelela mo tautona ga yo nang a re tšhaba e sena ngwao ke mokana e ba e latlhegile e latlhegile mo e leng gore e re latlhaga le ka dijo tsa rona dijo tsa rona tse di re latlhagetse re sia dijo tsa sekgotsa tse re go di arolwana. Mapodisi a Botswana a tswa khutong tse nne tsa lehatshele ba taka dingwao tse di harologanyeng ke ka moo go leng botlhokwa go ipelela dingwao tseo. Gompieno ya ka re le mo letsatsing la gompieno re ikaegile thata ka lone letsatsi le la national building la go aga tšhaba ya rona re agela mo ngwaong
yaanong mo letsatsing le re le thomile re supa gore le rona re le mapodisi re tswa mo go lona mo setšhabeng re BOTSWANA re tla re na le dingwao tse di harologaneng ko re tswang teng re kopanela gonega re tla go direla mo motseng wa Serowe nka re bomme ano ba simolola palo di le ko godimonyana so sone se se re kgatlhisang ebile se re itumedisa ba bone go le botlhokwa gore ga ba ntse ba ntse halalo mo sepodising gore ba bonane ba ipeya pele gore ba nne le seabe se se tsona thata mo go ageng sepodisi sa rona le go thusa BOTSWANA ka kakaretso. Maikaelelo ke gore moletlo o tshware ngwaga le ngwaga gore o gole. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Serowe. Motho etsho o di bone dikgang tsa gago mme a re utlwe ba metshameko gore ba go tsweletseng. Ke go leboge nako jaanong ke a tsa metshameko nna ke bidiwa city ke a gakwa setlhopha sa the Zebras se tla mekamekana le sa Eswatini mo motshamekong wa botsalano tshokologong eno ka nako ya bone kwa Lobatse Sport Complex. Setlhopha sa Bogomotsempote se dirisa motshameko go ka itlhokoletsa kgaisano e tlang ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 se se tla bong se kopanetswe ke mafatshe a USA, Mexico le Canada. Dipitsi tsa naga di tsena mo motshamekong o di sena go fenya Zimbabwe ka thego ya di-penalty mo motshamekong o mongwe wa botsalano ka letsatsi la boipuso. La bofelo BOTSWANA e kopana le Eswatini ke ko kgaisianong ya COSAFA ya 2021 kwa banna ba mo gae ba neng ba fenya ka nno go lefela. Zebras e tla amogela the Equatorial Guinea le Mozambique mo kgweding e tlang kwa lebaleng la Obed Itani Chilume Stadium kwa Francistown. Ga re tsena mo go tse dingwe setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Mazothi se iponetse phatla kwa tikologong e latela morago ga go fenya sa Wonder Girls ka notse 3 go lefela mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ya sejana sa Positive Choices sa kgaolo ya Gaborone City Region Football Association kwa mabaleng a Lekedi Maabane mono Gaborone. Ren Kangwanyane. Setlhopha seo sa Mazothi ba simolotse fela ka go gatelela Wonder Girls di tloga ba kampa ka fa letlhakore la bone mme fela motshwaradino wa Wonder Girls a ba tsile tirong a baka ditshireletso di le mmalwa mo motsotsong wa 37 bofelo mosounyane a nosa nno ya ntlha ya motshameko no eo ya nna yone e sang ditlhopha tseo ka nakong ya go ikhutsa ka e lengwe ya Mazothi go lefela la Wonder Girls. Mo karolong ya bobedi ga tla go se fetoga sepe Mazothi ba ntse ba tshwere taolo ya motshameko mme seo tsa ba tswela maduo mo motsotsong wa 52 ka Roland Aupiti. Ya re motshameko se ka metsotso le 15 makgarebe ao a ga Eric Bolotsang ba kokotela sepikere sa bofelo ka captain Tshegofatso Mosotho. No eo e netefatsa fa Mazothi ba fetela ko tikologong ya latelang ka palo gotlhe ya dino tse 3 go lefela. I think re ne re tshameka sentle ne re kgona go ala bolo shapo mathata ne re le ka finishing the final third ya rona ke yone sa ntseng ke tsa gore ya pala hale because we had so many chances but we failed to convert. Tota kgang ke finishing yaanong. That's the main thing that we need to work on, finishing. Like la distriker go itse gore no ha ke approach pale they had a really good goalkeeper, to be honest. I won't take that away from them, but then again we need to know what harna le go as good as that one ra go mo bitaya. I think my girls played well because how ka lebala these are youngsters ba ileng gore the preparation did you gore currently they are writing their final exams, so we are not training as a team for now, but going forward I have a team. All in all, like I'm saying, I train as a team because some of them are writing their final examinations. Concentration and our key players are also not here. Our goalkeeper is more experienced. That is why maybe maybe she's still using her experience, but she's training well with the team.
mo maduong a mangwe UB Kicks e gare sontse Untouchables ka dino tse 3-0. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tse di magorogo masha mo lekeng ya First Division ya Bokone pele kwa United le Makulungu Peswa di butse ya paka e ntšha ya 2023-2024 ka go palelana ka maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa mafelo a beke kwa Nshaka Shokwe. Kagiso Molele kwa le Bethany Mandu ba rulagantse pego. Beng ga Makungulu Peswa inile bone ba ntha go tsikenya letoa ka kabelo o dira karolo ya ntha e sekametso e le 10 gore e bokhutong ya re banna ba Nshaka Shokwe ba solofetse gore ba koditse ntse tharo Bidiko United ya ganetsa seo e lekala ka dinoka Richard Masawi motshameko wa sekametso e le methano gore mogong o ye borwa morago ga mo maiteko a ditlhopha ka bobedi a gonosa nno ya phenyo a retela go fitlhela mogong o ya borwa bobedi jo bongangane ka nna sethopha. Yeah, 2 points lost to be honest with you. But hanga kari nyare ne sa deserve go ka lata these 2 points. First half, yes, we did very well, but coming from the breather, honestly speaking, hara tsameka sin until reconsider ga metso tsa bohe. Ke tumetse mo masogare. My boys were following instruction. We knew we are going away, so we rested our skillful players and pacey players, knowing what this team is. Butsadi saki gwagale ho bole more tetse aging players bo mambo bo mamoma, so we played and we went half first half 0-0, then second half we made a silly mistake after missing a goal. Baba relax to focus on Sanseri il motalo ganya or miss a goal, team be out punish. That's when I introduced quick and speedy players, knowing that these guys are slow more reaction. That's where we started playing. Mo metshamekong e mengwe ya ligi ya First Division ya Bokone, Calendar Stars e simolotse paka ya monongwa ga Bokowa ba rathegelwa ka nno e le 1-0 kgatlhanong le Peacemakers. Green Lovers le BR Highlanders le tsone tsa godisa maleka a nno sethopha. Chadibe FC ba tsopeditse Motakase United ka dino le 2-0. Mbala Kalungu e notile Sangwe Bushbucks ka nno e le 1-0. Santa Green e ratiletsa Bothe ka dino le 4-0. Metshameko ya bedi ya ligi eo e solofetse go tswelela mafelo a beke. Kagiso Molele kwa BTV Sport. Motsana tse di gantsa rena re di tshwara gona re lebagano tsela tsotlhe di le bakolo ba tse ko e leng gore motshameko wa the Zebras le Eswatini o tla bo simolola ka nako ya bone mme a re di tshwara gone ga nna le wena re tla kopana gape mo go la ka moso mme Botswana Connect ya tswelela. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of